paamen e Allah okki en ɗe inɗe ñalaaɗe kono ɗi famɗi jannguɗo woni to arabe yo woni to français yo anglais yo e janngi ɓiɓɓe fulɓe walla ɓaleeɓe njaaɓe janngoyɓe ɗum humpini ɗumen haa ɓe janngi ɓe kumpiri fii hoɗum haa addi aduna o pii fulɓe kawri ko ɗe ñalaaɗe ko ɗe inɗe ɓe ginɗi ɗum tuma ɗe ginna ɗum noddi ɗo taw gita en haɓɓideede ganden hoko en gootum hay gooto alaa ceergal alaa hakkunde men ɗe nde araboɓe mbi oɓe tawa e idiiɓe ari fof ñande min jooɗodi e maɓɓe yaltinde jaleji gonɗi e nder ɗemgal arab ɓuri heewde oɓe kaali ɗemgal sa firti ɗum arta koye pular ko min ɓagin namnal mbimɓe joni noon mi yii ñalaaɗe ɗe e arab na ginnira ha yawmul jumaati en firtata ko ñalaande renterede mi namnima mbimi si tawi to amen renteraki en minen on ña hono min poti nde wiide donc noon ko français wiita ko wona inde huftintinde ko inde heerinde woni woodi ɓe mbitano kono si on ƴettinde mi gari ko mi windi ko mawnde mi windi aset alet tenen talata alarba alikamis mbimɓe minen ko ni min mbiyo jonno horo minen min ƴettiɗe ñalaaɗe min mbiyo ko ñalaande nde baba adama e nene hawa njuumi to alijannaji min mbi ko ñalaande mawnde baba adama a seetima ko a jumɗo woni ko a aset ko a lebteteɗo woni ko alet ko a tentoroɗo e aduna woni ko tenen ko a tallotoɗo e aduna woni ko talata ko allahu rabbi woni sabu woni ko alarba alikamisa ko on kansotoɓe ha ila yawmi din nden noon si tawi en ɓaŋiɗo inde firtata ko enen mbarhini sabu mbarhiniɓe kefta ɗum ɗo